Yambi owuli nemi mina bakale ngbara gongo one jigo ni legbo belewe ke katega tuloni kage ogusaka paido arame ne ka flash papa bangwa paingo guna bi Kanisa Catholiko wai cha tuna wai do he arame na wai tikado a kugizo na gini apai siya kike apai agumba ha chipuki Kanisa are mina yambi golo ningo ni bigo gi video le da chikina yanga daha onki like nga ha na onki paraka nga ha onki subscribe nga a korogi channel biko go video mi ka ambaka da hani vovo ho onki dunga bambata aboro ke bihe ko na panga chugo wasanya na guka bakara bangiro ni guka agbare bangiro ni guka ngba achiro ni onki kenga paha rogo comment yo fere na guspa sare ngami mbaka jiki video le nga gukuro video kono ho nga go awuli narani apostate he rogo santa bogo media na afra rogo yo na pakara bangiri kura boro ikut na kasana he chipapa kachingia bu video le afra chipapa rengo apai gu video le uline mecha afra chipapa ngisa pomboli rogo zegino do One World Religion Part 1 chido gu video le cha frach upanga papa machikango Yesu Kristo aborokitna kasana henga yamo rengo apai dungo gule lengo nga papa chikango Yesu Kristo chido sare mimbaka jigi video le mina yambingolo ninga ondunga nani kinji ondunga na hipa da chikana yanga da video le walembe ka bi logo YouTube ni gigli he naka keni mohonga One World Religion Part 1 mukubi hebi waduli moho china flash papa pombolisa rogo zegino na baha watadu kakoda apomboli chidu sa na zaleda dagba chihe gule ya imbahanga kasaida pasesa dulogo panglishinga ecumenism mine bihe chimilogo gubichiro binga gaziaja kekyapai nga chima dachilengo ngogwa pa anebiana flash papa yanga da arame andu nga kumbatai ke bingo gini apai jeja kekyapai atungusa chipa apai wagule rogosa a Catholiko bishwe biata hoika yani zeleda babarani angba bireng bikiye kuliyo ni basa awa emisili pai so gude duna gude ya batanga wasate amina awuli nemi gudungla tise gaga gwa borozeginole kakpamia gayo pombolisa siya kiyapa ama flash papa nga ye ka flash papa zeleda kia zeleda amini mangi zeleda da bachira babarangba ono birengbe dikiye kuliyo ni basa wo siya kiyapa ya pe birengbe kono ho wuli nemi wajike ye boro ho ni pahate jike ye ogo emisili ngaga gude duna gude ne chugula gbali nungo hoya ya batanga wasate upana sale mi flash page pale nga ho ya dungla chiyoni kasaka gaya pai nika koda yosa ya franga chipapa ulimboli nga konga batashite ya franga chipa Yesu Kristo nga konga guko yake jiko ani bibata ambiko kote papa fra chipokotogwa padu tutunu ukayunu ho kadona koda chise kamuyengo pai logozia jake kya payage je kubolo pangili abolo tunukote chido mine bienga musaka panga gizagino ndule bambiko sangamboli ngo tutunu nga pangwanya ha watadu bombiko abokindo nga gizagino le du dunguna chiyo
ka fralia ya pare chinyi ki pa hachinte ana fraj papa gini pai samamboli ya pehe frani rogo uwe akorindo bisu batisa era kuchi era nasa na gini zele da kado dagba Kristo na gbagbale shina aboro na gini pai kado dagba ida pase na zanga ida pase na gini pai ringbe dagba gamboli yakaru na piahe mbiko aningogu yakaru ngagagu mboli duni ongako awo mboli agomba haya mianye rogo yoyo kinita dagba yoyo mikiduni gayo mboli ikiduni gimi aboro amina awuli na mimi ne bihelenga mboli mafu pia pa fulani ngwan keino adanga ada yegi ni zele da du dagba Kristo na gbogbole shina aboro so kwa translation yenga gini zele da kado dagba Kristo na satana zele da hote ya mo kwame pakono ho dagba ida pase na zanga ida pase guburungo guni rugugani pumboliyo aida nga kuchi Kristo ya mukani kwame achina kwame kuchi oguyo na ida na Kristo ya aningogu yekaru nga gamboli kwara karograniyo gini kwame padu chigu yekaru nga gamboli na gu yekaru nga ga piahe kwame pa hote kachidunga aningogu yekaru nga gamboli ya malingbari mangani koditrani no waboro adunga nga aiji pase kuchimboli ya kandunga na ida pase te jeki yapa mapehe chidu aninga gamboli aboro andu kana gamboli aboro bombiko odu aboro izegino ke bigui marago ne chirani nga gamboli ikinruche kasaga yobera anamanga compromise na samamboli te rengo chaido panga itungushefu aboro igihe anga kama ngazelda na aboro kini chikangu ulimboli te ogwa aboro na yawe para fumboli dunduko chikina sa dunduko fukina mboli mbiko kana mboli na kushirani dunduko ogwa agena na elisoko rogoyo ana elisoko no kubanga samboli yele rogoyo rango do ulinemi ndungwa agena kono ana elisoko rogoyo na fungbara gona teri mo fumboli ono anga agena na bodunduko ngaga elisoko ngachi mboli te anga apai dunduko mboli aida nanete kako akijingo uliko kwika urugrane mbagani yera genete makulu sawa ali sumbuli na bonnuko nga sawate gumuno yeli sokpia manga chimbolite obiko kwa mapero go wenjiko nga konugoji kokuko keli sokpia kulenga inga pai no kurabro nimbe ka afere me kuko fu sura ga maria chego ono ngbodule yo fugimi mboli kuko ngakumbo kuko dubwa uri nemi gwana chini gbwane chidumboli ya chini inga pai okwa furana abaraninga Adam na Awa echiyo nake izojingo gungware ya zada henanje kungbata pagwa kwa yafyo keze jingo ya kelinga haya obiete kani ya mulia ngwegol padu chini ngwegol pachili tono chasa chiro ni gbogbo pambu kumbelia ya ke mengo ya ogani haraka ngogwana haraka rogoyo uline minga Cristiano haraka na mabanglise okayawa gwemboli apehe kido anamanga gukwa penga ya anamanga hate
harkan garkan ga bauta chido an kabe nga kanisa Catholiko chido na dunguna apara fumbuli na bodunduko kini yawe sine kanu ngusala kumbuli yo eliso piahe mobi chi yamanga ya agreement chini na gwa borongo guyo eliso piahe ana biro kanisa Katoliki ya piahe na mishkili na amatunga hadunduko imungi agreement na agya bolo gizekinole gwa pombuli ngaga gizekinole do viro guyada ngana Yesu Kristo ya ikimungi agreement neyo oguyo neliso piahe ikimungi agreement neyo oguyo neliso angwa ikimungi agreement neyo oguyo neliso ambia oguyo neliso anya gwa para fumbuli na bodunduko hikojichiyo saki ya minazile dada gbachiyo uline mingine zele dadu ho dagba mboli na satana zele da hote imarago ho ka kojichiru na bichimote odu bichimoni imarago hote hadunga imarago niya odu bichimoni ke kojinga chiru kidu wasante dakoba chidu Kanisa Catholiko uline mi jaza kikyapa mafraj papaha ono umo agidanga pahaya murebihinga wene pombolidu ono sinayengi saboro nga agene dundu kona nungusala ni kuroma ya agene dundu kona nungusala ni kumambo tunuyo ya mwenengo nga jipale bete ho nanga hene ye bono ni piano me dabarani ka chufranga mi ngibugba panki mi boro mi kikwi yake yake pali fumboli pa pare boli jele paradiso ya mulengo panga gile ubolo nguni dunu ruruni uvumboli nguni ikwi ikiyawa pali fumboli pa pani mboli jinya ku paradiso ini mohawai ngaboro inga pai na ruboro wasa ni kabinyanya onga yodu kuna kala kama ngotu ni ukambalia franga chipa pa inferno ki franga chipa paradiso te paradiso chipo pogo abono bi na manga sambamboli na inferno ni kadu fogo aboro nga azanga jipamboli wodu gipangale an kabiyeche nga papa nga guboro ka fara kuba Yesu Kristo kene tungushi sangba mboli ngogo kwamba Kanisa zanga zen kuboro bangilize kino papa aduni na dunguna tise na angbe kumbatayo rogogo pumboli ngaga gize ginole gure kangyale gbo papa yena a verse logo jaje kikyapai kuyugo nga Yesu Kristo ngo wuli mboli nga bateshirane ono kandala versi sa ya gidanga rogozi ja kekya paite afugadu ngatu tunu tijia ja kekya pai ka compromise gupanga imangi gezeleda kimwe fo beyoli ge ya warga tidu ngagupa mikanya chiniwe kanisa ho li poto sendelete kina abandazia ja kekya paisa papa du ngogu boro sunguro gogu yekorunga gamboli aburo elisoni rogo uwe Atesaloniko uwe biama ni ngogu ni nasovura na ogwa he dunduko ini yachini mboli ni ilishihe kini kinshi chini kulihe wasunguni rogo gamboli yekoruyo ni yugu chini ni mboli. Amina. Daniele bishobo chiwe versi bulu na bishwe kuchi bulu na bishobo chiwe ni agumba apai kuchi gukonga baheki susi kini lungbuloshi gujeje yo ngaga gukonga baheki susi kini bale pa sa arago na arugote ikifugujeje yo kubeko chiparago sa na rago wa bara uwe na babele rago a. Amina.
ni agumba pai kujugu konga baha kisusi daudu nika gumba pa kuchi daudu nga baha kisusi anabi hiyane nga baha kisusi nga mboli bakushirani konga baha kisusi guni guni nika fara barako bagbere ni guni sunguro ga ku yakuru ga ku bombo nika manga chini nga kana mboli ana bihe ho Yesu adoni kinjeli kwato sande kwa ya una bako una ba kinasa Yesu na ba amboli ba kinasa chama jwana tu ayudo yo wembiko Yesu alimbishi chikosa na mboli kulinga jwana ngbayo kuchimboli ubolo sunguru nogogo mboli yekuru kini limbishi chini na mboli wasa na jwana ngbali yo fumboli fuku konga bahe kisusi ane bihane mege Kanisa Katolikia dia pala frach papaha guborongo guni sunguli gukichi na zoga Kanisa Katolikia ane menga papa limoni nga vicarious filii wulimboli mwene wulimboli nga Yesu Kristo ono papa nekanya ungo wulimboli likpoto sande wakenya wa kulinga ibana ngbayo fumboli bana mbayo kuchimboli ankibiha anga inayamba abavuga nga barani matadu abarani Holy Father, Reverend Father. Yesu amaza chininga koni yo mungo boroli koto senenga boroni ya pamiko boroni sa dumombo tulingo boliba anakayamba aboro nga spiritual leaders likpoto senenga abarani gulenga gbarangbayo kuchimboli gilena tabigu benengai kuchikinisa Katolikia andu akombatayo kini lumbuloshi gujejeyo ngaga gukonga bahe kisusi anakabie nga karumbuloshi gujejeyo kanyawa ka persecute gujejeyo Kanisa Katolikia ma persecute gujaja abronga gamboli yo rongo tarihi ni karehe chini kekehe ogulona gida tariko na kahino gipale wenengai tariki ngaga kanisa tona Kanisa Katolikia sisini kada kwaneme ogwapa chemangihe kuchiga mboli aboro chini kekehe yoyowa ya kini lumbuloshi gujeje yanga gukonga bahe kisusi kale sogote kale vurango gu Kanisa Katolikia asoho na sohogi kuchiga mboli aboro ankaino ho wanga Kanisa Katolikia idungane andu kumbata toni kini bane pa sa arago na arugute ya gibore kama ngawa ya nika sa arago wakayawa change time sa arago changing times and laws na arugute ankabienga Kanisa Katolikia maja njiko kubehe nga chidona zoga zigino china alia arugutenga gamboli wachai danani njiko bawe olinemi Kanisa Katolikia amalia yigo ngobele fa boro wadwe ni kekete anagida katikisi mwaleme gonjiko du bawe yigo frani chiwo gudulo jeje kekya paite njiko ngoguwe ya maja hiba kusayo oguna frach papa kyahe kanili chunga kyahe ya Kanisa Katolikia nili sa kyahe biko gupa nga ya maja gunjiko kusayo ukro bia manjiko oguna frach papa gamboli uru ngara gusebiti Kanisa Katolikia amalia ya masaha kena Dominiko ngara gujuma kubaha video ngogu myamenge na frach papa sebiti na waya alia posebiti sina frach papa ya palemina ya mingoroni oni bingo ho ki discover gamboli pai kulogora kolonio ana frach papa lengo lengo ya gikanisa ale utadu giborore nikasa arago na arugute libinga Kanisa Katolikia ma alia arugute wachai danani
kima alia regbo nga time usabiti nga time sa dagbogwa a time ngago zeda keke apai afu hefrani chipa ani banda chisa ngago Kanisa Catholiko ya malia igo frani wenengai ngacha alia bono kachikango hane mete abor Catholiko ni chiyo na yawe amiduna aliara go sabiti kurago bambata urunga ga apostle Sunday ani ginga sangbayo china yawa. The Pope has power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. The Pope has authority and has even exercised it to dispense with the command of Christ. Ya Papa kona omechiko kaalia alegbo kaje njiko kusayo na ahedunduko zavira ogwenjiko nga Kristo na Papa kwa mjigo ni mwengegi apale ngakaja ga Kristo njiko kusayo ikini ndokumata ikintikini ya prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of Catholic Church alone. The Catholic Church says, by my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bow down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. Be yawa ya kamuvara zara sangbamboli mwabingo rogoyo nga bambotolu nga apostle nga Sunday chini jaja hate eho wogudule rogo jaja kekya payo tado rogo anjiko yote le nga gunjiko nga Kanisa Catholiko ni saha na Kanisa Catholiko na yawe china omechini kajia sabiti nga gomboli ka aliaha rogo bomboto uru nga apostle na azikino na bahadunduko nonugoji ka yiliso gunjiko nga Kanisa nga jaja Catholiko ikini ndukumbata yakini rogo sangbo yakini ya Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Ina ya halewe ya ragumbata uru nga apostle ragu Sunday gulengo guyugu he nga gami ome na Kaniso kulija jake kyapai onibiyete ya Kaniso kulija jake kyapai Kanisa nimbe kama ogwacha ita kama nga na jaja kyapa na gwanjiko durogoyo ya na gu alia sabiti ya alia korogombata uru nga apostle chidune yigo yipale nga amina omechira onabiyo uline minga ogwa bordundu kuneli sombolirago Sunday ragombata uru rago jimo uline mi oneli so gunjiko ngaga Kanisa Catholiko anya gunjiko ngaga mboli ya yo ni chiyo na mapenga miduna aliaha yamo ngipale jigongote ulinemi upaji azia kekyapa ya pehe na boron ki ka fra bagbana boromboli yo ka alialegbo na anjiko yamu gipale Kanisa Catholiko nganite chidu ko chini sahana yawe unamu yigipale una umechuru kama nga yigipale mubanda chiro ulinemi Yesaya mwambe buru na ya oni ndusarugute na sadejele pai kaya franga kuchigipale ya nilengo kagirora adonga chiyo ya amina rogo Yesaya yo gwa burudundu ka franga kuchirugute nga gamboli na dejile panga gakoya nilengo yo gwa borole gine girorago chiyote girorago nga gine harago imarago chimarago nga sangmamboli oulinewi
kuchindulani ugu kanisa nafu gahan jiko adunga jiko nga gamboli ya giro rago rogo yote imarago chiyote inaraka rogo bichimo samamboli pehewo kuna kanisa hongo guna alia gamboli jiko ugulite anu akumatai toni ikifuguzia yo kubeko chipa rago san na rago wabara uwe na bebele rago a ya guzia yo nga gamboli aburi ya fuyo kubeko ipa rago san oke ya chipa gana san na rago wabara uwe gana uwe na bebele rago a bebele gana san na gana uwe na bebele gana kampami hadunu kos nike na gana biata no gana biata le kamo giji harogo arame yonch nika kura furonga kutisa na kamo uwe na buru biata 1260 days kama aliye bele korogo gana hey upanga gana ne ngugu kanisa Katoliki ya persecuted gamboli ya boro tunachi ocha asisu chiheni ngugu kanisa ale kada kuchi ujigito gugana ngaga kutisa kama uwe na chitabawe chidu bina yambiro ni owuli nemi onu bishigisa ngamboli kaino uli durengoni yogu boro sunguli gamboli kichile ni kama nga ya pale ya kengi ya pale papa anege kini uli durengoni uli nakafu imarago korogo beraraniyo kan sungu bwa aniko sungu chi nanga he aniki pika na korogo nanga he akini balenga ana biwongo bi ono ziledo yugo chinga kitabu na jigiso zia kekai kini fraa chipa jigidora ka bolorigi poto sandere wane biroga bambata kapta versi biata nga makufugu borongo ni nagida ya pale na makufugu yo nagya imonjegu apado rogo yo kurugu manyi payo pembiko rebo ya pale na mbeda oyake heni chimaima anarakame chibangale bofuho ni upanga ya pale yake chipapalani mikuya yawe rebo homa mbeda dunguna ni korona yawe kani gijinga jaja kekya paya o nagida jaja kekya paibe liro ni kasaka nako gbototo mbiko manga gida jaja kekya paibete na ogwa pana gida harogo yo maka ja kana panya kana simbolo ogwa pongu kana janga rogo ya chido ya kenga chipapalanete ogwa burungo gwina peke ja pale azile enebidu wembiko gine ina daga tumsulane chilengo ogwa pongo guna kama nga chilegborani kan ginga rogo ya chido andunga korogo yugo chibawe na sabawe kaino pogude ngogu ana fresh populire ya go vuruporo du zegi yekuruyo mohehe kamo limbishinga haya wemiko ifu hefo azanga shinomboli ye shimbo jaja bakporo jiwikidu biama bawe no uwe yawa go vuruporo ngogu du zegi yekuruyo adunga hodu yekuru niya nego gini poro uporo ngaga gandilia wa boro goguyo anyanga ayudo ya azanga shinomboli ani ya ye shimbo jaja bakporo jiwikidu biama bawe no uwe nego pango gwa boro ino ngo pomboli ya adunga shinomboli chiyo ya inaka shimbo jaja bakporo nga poromboli du aboromboli rogoyo ulimboli rogoyo ya inaka shimbo porole chipagbangale bo akibiero go versi biata nga mia asiapa gumba pai wonebi fugimi adezile uwe duni ukaji yo nimbuzoroko rame kidu kutisa kama uwe na boru biata bangale bwana biha ane mboli yawe wa shapa chipogo adezile duwe mboli adezile duwe nga ada ziaje kekyapa nga vovonjiko na kurunjiko yonga kwa adezile duwe nga gomboli
Anka biga verse bi nguna fresh papa ya pare ya in ukaji yo ni mbuzoro ko nga pataroko go ngupanga kubona ngo pataroko ngo boro ngupanga ni kulungoshi yani jaja kya pai kisa hanga kungwa bwa henka tarihi wikat shimbo jaja bakporo yake shimbo jaja kya pai shimbo ani ndiyo akabi hene urine mi ngogure gbore bangare gbodu igya pane kama ngarogo yo kuchisa kama uwe na shitabawe akana akabi nzunzu ngayi pale tabi nzunzu kana borokuchi kanisa Katholikia na hasisi churu chugananga kama bishwe buru na bawe na mwambe kida kuchigugana nga kuchisa saba kama na ribwa bawe na mwambe nga exactly be jiwi biama bawe na uwe utadugana kuchisa kama uwe na shitabawe exactly kanisa Katolikia matabu pale rugo gaha history duni kana kekehe bono kachikangu kuchinite bunuko jaza kikya papehe na history ma sabite kanisa hango guna sovula kuchigambuli aboro chikipa bangale bo ugulite mu kanisa Katolikia nasa aboro nga kayigi nga jaza kikya paya ikini jaboro kini imi aboro chipa gida jaza kikya pa ngo moye biebero pio ele ka zoro ele ka kataliro ele ka mangalo no kupongo kimanjiro nani muku ingi kabolo ina ngo honga gipale mwingiro go history ya no kanisa ngo nga Katoliki dware me ono no bangisa kanisa aledo rogo yugo chi bawe na biata bishwe ikifumba furu kagumba bakere apai na agberangbayo iki asia pa furu umangigo sungejiwi kidu biama bawe na uwe bihene gamboli ma pehe fulani nga uriko nga satana ne kama nga pale kafuga ku umefu nyalinde kinu ka sobra ku chigamboli aboro kini gbalengboro yo mboli odu sogote ne ku chigamboli aboro sogote do ku chimboli ni chiko rogo yugo chipawe na uwe bawe na biama ikifu pupo bakare jingimo uwe fugudere ginide udenga guli ya sofora kuchiliro ku jaja bakporole gamboli aboro ikifu pupo fiyongo pupo jingimo igunani liki gu ku mbokumboyo yodu galibani iki mbuchiliyo chipa arago na bebele rago gibangili daragona cherenga baiga ngogubona na sovra kuchigudere tado kuchigukanisa nga gamboli nga daragona iki pehele belewenga ule bongo ya sovra kuchili kifupo ponjingi mofili orore ngarago na rago na bebele rago biete no banga so gwani bielo go Daniel na chana no logo yugo chere banga sale bore rago uwe na bebele rago 3 years and a half liambo ude rambo yambo chilimbo kumboyo chipugule bore gibangli daragona akibielo logo verses sita tadu bishe petisa deki oro kumboyo yomboli ambakaji bani chipali ikambo chilio rame kidu kuchi sa na kama uwe na bolu biata bie ipehane rogo kura genayo chikidu nga baiga frana ani girongo yo ngawa gulegbo ngogu ya sogotado ni kare hegbe ku chigamboli aboro gagire ngore 1260 years anke bienga years donado anke biro go verse ngo ne mbatayo
agana du nga japare amanga rogoyo pageda boro bawena biama versi buru na bawena biama molina yawe mifu ganasa chipara mesa otadola mesa chipaganasa rogo Ezekiel biama versi bishop tisa ye milingisira mesa chipa ganasa ne basasa bihene upanga jiwi biama bawene uwe nkali hakorogora me nkali hakorogora ugana du nga biatana babalhere nkali ha korogo arame nkali ache korogo gana baliwe anke bienga chinga exactly kujisa na kama uwe na chitabawe agara chidungo gulegbo kanisa katolikia shimbijia kekyapanga gwa desire du uwe nga gamboli na kilumbrashi jajeyo gamboli aboro ikyoro kumbo yomboli yomboka jibani fiyo kumboli ama fu puponga jingi mu fiyo igunani beli gudere ukenyisale na soga gamboli aboro kesogo yo kenje anime kalivara dwane menga kukanisa nga katolikia nga chini wene he chinaida na aboro china fura wene ngai na aboro kukanisa le pakono ho luchipaha no guche mwengihe nguni kama nga belewe membeji anaka fura chipapaha kukanisa ne ka fura belewe gbere kimunyi kale fura belewe kuchigamboli aboro chiyangada arame Mwana calculate ogware gbore nikana nichiro oruwa rogo jibisa kapamiha kuchogu legboje zaki ya pape ke bingo wae kachingale ngudungani ginigana du sogotenga ga kanisa katoliki yato na kuchigamboli aboro na ginigana du chanyi shirogoyo foga Yesu Kristo kumambo tuniyo fo agana kama biswe buru na bawe na mwambe kanisa katolikia asusu chiru chigu bazogo nanje Justinian ngagu emperor nazo garago Romayo kwa funjiko nga ugwa burutunduko adunga nogu ida pasenga ga katolikia yo duwa ke selinganga yo gumo aida nga yugo apanga ga katolikia utada na gida ziyaja kekiapai duna ida kuchi Yesu ono gamuida chi be katolikite moduwa kai imino kusayo ka katagono tadu ka zoro na we tadu ka mangaro nogu pago kai itika mangaro nani nilengo gule gbore nanja tuna sogote na vura kuchigu kanisa naga Yesu kana boro wo jaja kikyapa ya pehenga chaji gana nga kuchi sa kama uwe na chitabawe chiki kurogu gana nga kuchi sa na saba kama na libabawe na mwambe gule gbongo guyezi papa Pius ngugu bishop tisako wajaja kikyapa pero go yugo chiyo nga gu oro ngogo gu yane yao ngoruchu iliru ngogo oro ngogo piyo na yugo kupanga gu nyana soga gamboli aboro yao guru kenya yezi papa kibako kukambayo ono gamboli aboro kibiuli ume ikibige ranini kituna keli somboli pele ogu ogu yaida nani bangalegbo chidu anakibienga gulegbo ngogu sogotado kuchigamboli aboro le abora bandaka lizo gino dunduko apratuna kaora kishiuliji oguyo naora liyo baimi you do not discover gulingara mbanga America aneme mko ya ora be papa yano kabi ugura goni raga mangbachiyo ni karhe nga amema duna ga merani libera nenango iki asisa America kurogu hukumu ngaga demokrasi na yigo gine na yigo panga
muna rani libero ka ilisomboli wo mai da nani anyangang baume ogu Kanisa Katolika manga aporo nani ya chidu du hawakum chini kana waneme da kwaneme chigulek bo ogu ya discover America re ulenga uchigido sogotenga ga Katoliki uchigambali aporo nga exactly wajaje ke kapai ape uyeji Papa Pius ni nanyaka sahabalewe yugoti irana we mwambe kuyeni demo biru wadu hombata ono uho awetere unika kurarogo gudweza ngamburu he ukindu sekpio oike bigunyeni ndenile che hili wocho oguyo naraka awuru protestante nga oguyo ya kengeli moyorogo kitabu ngayo horaga engeniya mbiko wo wadu ho mbata ono uho awetere unikaye amina guyeni ndele ulinemi ngogu leadership ngaga Kanisa Katolikia ngogu bakichingmanga afuka kutondu fuhe chinduka kusunge na oppress gamboli aboro chingmanga regbo ngo wadu ho mbata ono uho awetere ego panga go sunge chama jigo ho yeji papa ni ku kambayo ku faransa yo ya unka yeye berewe ukanesa ni katuna operation atuna berewe ku chigambali aburo oversi kuna flash papa ya pare rogo agena yo idungu he ono minazina hefloni ulinemi nga oni wishigi ngoji aja kiki apaka bingo ya paris na tabugo watatu china fulfill kuligini watunga power dungani sidu kana adunga dubogo aboro ngogiyo adunga limoyo nikeke he rogo kitabu ngayo ya oyukani mabi honi dunenga gumbuli aboro ngogiyo na banda gumbuli anjiko oguyo abananga konjiko ya ngogo aboro naraka limoraka besili potosendele ya manga bere na gilpa gayumbuli aida beyote ina bikana pugu libudu yorogoyo ngwe kihe wangba ha ulenga wodi yel soge mboli onko wishi ko samomboli silishili ke ino lengo kabanda chise be inga pai gule chifo gwa burungo gu yadungali moyorogo kitabu ngayote yugoti bawe na biata kuchibiama mikibi gulirusa wakay ataha shindu sekpio oro piolu kiwi panyeli ndekili wo chaboro potosende tunduko ikili sitaragona bombiko ko asia pagako zogarago funyeli nde ikili siguyeli ndele niya daduwe yeli nde dalengbe na sovrano olinemi gunyeli ndana flash popolo lirusa nguguna na orochini ya ogunu nga oropio uyeji papa ni kibako kambayo ulenga go orodu jeza keke ya flash papa ono ya oro piolule kiwi nego upanga Kanisa Katolika na gbali beliwe na avura kuchigambali aboro ya oro kiwi ya panyeni ndikili wacha aboro podosende tunduko ina aborodu ogwa aborongogu ya adungali moyoni keke ha rogo kitabu ngaya ya ikili si daragona obiete aporoneli so daragona kiyina ngopangeni so daragona ya bombiko kwa asia paga akozo garago fuyelinde go leadership ngaga pombolile yelinde ikili siku yelinde ele niya daduwa yelinde dalengbe na sovrano dungo abrane mena yawe ginbatun kanisa doho wa Kanisa Katolikia di bawene he na wene ili somboli
poro mange rogoyo daduwa hadale bina sovra kuchini ulinemi kamo bingo pangbanya ukanisare bwa zegioya mono gini pa duku geyote ukanisare kanisa ngaga Yesu nganite biko shina sovra kuchigambo lyaboro Yohani mboli yugu ili wopale fuko rogo yugo chiyo kukubite lilu lijiwi likivon uru kiduna akale kulunga gali papali ono yeli nde kidu membe jineri chipa olika bachikani uku lichiwili kusayo yeli nde likigara akale kulu ni dungora aliyo kipara kusendeyo anake bingo ya pale yugo chibawe na uwe verses bakale yugo pa kidu mbotuluyo de kidu ni ukajili na uru jiwi kidu chinduliyo gali papali nangia akale kulu bawe na uwe amen amina bakale yugo pa mboli yugo efu Yohani ngade nadu ni ukajili na uru nga imarago Yesu anyani chikome unga imarago nga gazegino gidere li ukaji Yesu Kristo na jiwi kidu chinduliyo jiwi nga kina imarago onotoni imarago dungani anabiyelo kuzia kekya payo nga sangbamboli nga baro kuchindulani mbagani gene ziaja kekyapa nga imarago fulani logora kalaniyo gidere liulu li sambamboli ya gali papali nangia akale kulubawe no uwe onu penga fere ya mu gidere Maria Virgini dungali dunagali papali nga akale kulubawe no uwe miaja nga rogozia kekyapa nga papali nga Maria adu nga akali kulubawe no uwete onugupamya gihenga amokeji adu ho bawe no uwe nigo gine yegidere gweduliliyo mutadu imarago ngo guduchilili nga imarago nga ga amokeji uyugo apanga ga amokeji ukanisare ni yugo apanga ga amokeji chikiru li sangbamboli nga ga foundation ukanisare na rokuli sangbamboli charwa kuli tradition o kura akanisate versi bawe no uwe mbiko gere gamboli aboro kaduna hipaichini nga aguyo naka kuchi gamboli arugute kinera fu Yesu kinji gilengada gamboli aboro ubiete ima pehelenga gbaiga rogu versi bawe no uwe gidere nga gamboli aboro kenisa nga gamboli kengwatu nga aboro ngayo ogwa aboro ngina kakuchi gamboli arugute yodu kinera fu Yesu kiduna idapase kuchi Yesu Kristo eja aboro dingo kunisare no gudere tuna kupali nga akale kulure arhibiyologo Santi Mateo biata ira ono kami imagbe moki inigo pai aboro kamanga rogo gamboli bombo ingagu kanisa ngaga ungamboli nga songo jilengo na anduhe amen amina ya ogya bole ngada gamboli bombo mboli bombo ngine kanisa ima pehe chihe nore ngagu kanisa ngaga ungamboli kanisa ngaga ungamboli dinga gidere ya kanisa ngagu na pe na songo dalengo chikidu nga gaha foundation rengo ngagu kanisa nga gaha foundation
chama ga foundation lizilete chama ga foundation kinali lengo Yesu apehene ningbako nga sangbako nga lengo. Your word is truth. Your word is truth. Sangmamboli nga lengo. Kanisa lena songo da lengo. Wo kanisa apenga lengo ya asongo tanga ga haraka na ga yuga pa ga talim ga doctrine mogozia ja keke pa ya gidere ngelite kanisa lengelite de nga kanisa rogozia ja keke pa yo kashidunga gu kanisa nga ga Kristo watadu gu kanisa na machi apenga lengo ya dungwa abrokono lembe ka afalewe mina frafro bo gwa pa me apeme no gi me afrash papa hate mi magida jeje keke apa sigida sakilile ono uline mi anu bishiginga ya pali no no wasa para ka do na fresh papa hare yamu mariedo ana fresh papa li watado kula te kia rogo uwe akolindo chapter bawe na sa verse uwe bombiko mina delingoro ni gudelingo duna shinomboli biko mi opozolo ni fukumbasa mi yuguro ni waziazia ngasude fu Kristo kapozolo ni fukumbasa mi yuguro ni waziazia ngasude fu Kristo ngasude fu Kristo nibiete kanisa nga Kristo nga ja Kristo na pehebelewe kanisa nga de rogoja ja keke apayo an kabie halenga ade hali uwe ka flash popo yalme guli nga ga Kristo li no guli nga ga satana li yugo tibawe no we iro no we dalagona kijingi gbe fugudere kindu kasovura na yangara awili ngo oguyo nakakuchi gamboli lukute na oguyo nakakuchi gudezile painga ga Yesu dalagona na bakalizinga gbembe gudere yamo Maria dungeli akibiyere ya gudere dine awili chini oguyo dalagona asovura kuchile nga yangara awili yamo Maria abachika dungu ogude fo Yesu anaino ngote jaja keke pa mape chigunga Yesu aduna awulina ko chinene yekebiko ono yamu ogu awulina kole Maria duna bachika yo jaja keke pa maonga chafranga chipapa hate ono ankeino hani ya owuli gudere ngogu yo nakagamboli enchiko na guida pasi nga ga Yesu yo du nga yangara owuli gudere keniso du chafara hana chipapa ha kenisa nga ga Yesu na yakasa baliwenga guvurale anga kuchimaria nga hate seleka do adunga guvurale chadu kuchimaria chikini ndo kinji kuchiwili munasovula kuchimaria munasovula kuchiwili bolengodu ono Maria lembe karaka chipagana bishwe bawe chita bawe sababawe ono kidu biakana kuchi kamasa anyanga ogwana yale mewe ya Maria na potolini unga ku paradiso yo lini kuna ongeli anakparana mechini fuli gipale chilogo jaja keke pai ate anakulo kuparakpe nga Roma kuparakpe adunga lo jaja keke pai ya okana pala ni fumboli na pala Maria nguguli leo mpi jaja keke apa afranga chipoli aya atambwa he kama ana bawe na libwa kama ana bishwe ga paiwa baro chipandule ga imara gombe gigene a efeso we buru ya dworo ni ligu mburu he ngagagu amokeji emo ihe na anebi Kristo Yesu nga bakumba mbia tupuhe nechiko anakini lucha hane kebikura denge guli dulogo yugochi ira na uwe gogu de von pongo roko na aleke goniyo na abeliyo na liliyo liki ji inga kubeli gogu inga duna bugbana pairo goyo letambira ha kini kwihe kini pesangba ha kini angi abuluzi gino na ni kini kwihe a foli idare
lisungu linyelinde karinya na lirunga saba na gbungurunga bawe uno solu chini na baba kini kafu akali kuralio inyale yo usunguli boime moino boime nga aboro o yugo ci afra an kabingo gidare da dungali Kanisa Catholiko dunga Kanisa ale aulinemi Borokono ale kasanale nga gine du Kanisa Catholiko mangi helize gino miando ka pego gi hele ka agbuli selimo Kanisa gwa aulinemi gwe Kanisa Catholiko mangi rogoze gino Kanisa ho na mangi pawa wahate nga kayimo kambuli aboro roga geneyo na ngbatunga ha ni basansa du Kanisa le na manga inga pai ga bari da kwarame ono ho ga hali leadership ama asha panga ka abafu ga hena roga nga deya ono ina bachika ina biyo gudenwa ina go ngo window yo fenetre mashubaki yo guhengo gumbuli afuma kukulihi gwenga holy roga chise maturmonio Kanisa ali na nyimba rangi nani onchidumbuli afu ya china afumbarago fura kile kiboro likpoto sende kana mangara baro rugene aniki bima koibi ebirani kiduna na makuchio chidu anabi rakarani anunga chini kumbata yawene nganya na rogo gipali belewe kini kadunga gidere kumba beli sante mboli ngaka na kumboli natafua arugute na abena fuli na masarifu chini undali baka chingmaga kidwa ngaka na kumboli natafuga kwa suggestions lini mwangi hamanga kini jama sarifa jabe kwa shina boronga traditional kini jaja kugume kini mwangi sunye na nokinya shinomboli tungani abaki duna bodunduko ngaka na gena kumboli yoro yikini sare gidare kale de boli dungali tikini dua anga wa munum imi boronga kanara boroni kichi nikikwi china mangate ono chini ngbaro gena nga kini ay manga ay benya di Kanisa le chama ida hanga ka imisa bora imisa wenenga mbata funipi kini na ejenga imishura imisa mbata yedanga mupini pote na imisa imisa wenenga nguruka ipi oya ida ahike bienga yana yawa boro nimbia nikenge oguyo kuchiwogi ngwa ifo oguyo fo bohu na aliyo kadunga entertainment fa boro oguyo eja pala na ngbachiyo bambiko kambuli aporo aduna guida pase anyanga ga Catholiko ya Kanisa kini ndukinji kumbatayo na nanga na gundishi aboro na ndoe kinji arme ikini zoguyo niwe bikuge ida pase unaka muhini nga arme kuchiki Kanisa alenga yana ngachana amanga pa ogulete vogoro guyo kwalio nigire kumbazile ya pale yana amanga ha kuburubungili aboro baiga medani yo Colosseum yo kasingea oni Colosseum ngaga Rome oni gidinga patch papa wene ngai da kwale ma uli nemi kumbali aborogo yikanisa nga Kanisa Katolika linepi kurugo ya inga pai bumbiko yene ngoli dole ngonite yagida nga jeje kya paite ya beranga chiyoche ya inga pamba ta fu pite yigini piki korogo ga ya inga pai guinga du begu dere chimahi begu kure nga gagamboli aboro chidule takambira kini pihe kini pesang manaha li nga sakran
Kasha dunga mboli na idopa ngaga kwa borupamia chiusa na pagano kiduwasa na kodatise kakwa gumbanga hanga ngaka burukuruku sayo rogozile pamboli yote wako mungi hinga kiyembo Abrahama kukuru roga kulingala roga kubakporo kandukulu kulala gogogu mbuli aida kokunduka ili sokorogo yo wako mungi ha akikushia uli ya Israeli masiri yo induka ili soko rogo ugene ngogo kwa aida hate kaka mbuyo kanayo yugati ira na biata biya makuchibishwe mikigi fugo ngombo tunu yoni ya oni kuriyo duli ni gimi aboro gagoni ngbanya dunga na gali inga paiya oni kajia gali berengbi pembiko gali inga pai ada kina kumambo tunu yo mboli kichingi jipa gali ira pai amina tatangba na yi ngombo tunu yo fo gamboli aboro imangiwa oni kuriyo duli ni mina tangbale ana ni furoni areme gamboli aboro oni kuriyo dugu denire ono kaje gali ira pana gali benangbi bali maya ono kafu benangbi fuli kon sungu kini kanayo ona biogu benangbi na benene lisa bali ma pengo ni kuru yo duli ni bali ma chingi de pagali ira pai mbali na chingi danga pai nga panga ga borote ono ga borongo gu ya idanga ka berachiyo chige ya nga pa ivuyo chiniya mbali mika chingi da ha chingi da mbiko yo na ida ngambali chingi dihe kama ido pangambali chingi jiga muyinga pa a munye kana yo duli ni ngambali aboro wa Yesu apehe kimya kandolo na jafugale yikini pekere kachinya munga kandolo ga Yesu Kristo odo akamugifugo ko mukukuru yodulini wakamuroho kebi onga gidere dia amashari kukurugo ima aboro yo nikerehe chilegbo ogwavura nadu uwenga gazegino the two world wars yemba hanga mass executions during the Holocaust ki imidungwa aboro rogo gulingana ngaga Yuda na ogwalingana ngaga Europe na America yo na Asia yo kidwa Africa no ogwa Yuda ngogwi na haraka Europe yo chugulegbo nangia ha kanisa nikanyame waya makauli mboli ekiwogiko kiimiko na yupanga pama merofoyo ya janga pate gumba nge iimiyo kusayo danafugulani lile fukenisa ngekenisa imi ogwa aboro ngogwe Yesu yekipichipopo yo hana ali dunlukutu ana najja alimo a crusaders ngawe nelimo donado achikoweli asekele dunga kanisa yo ngogwe nana ima aboro na limomboli 9 milioni aboro ngogwe crusaders miyo ono bebele ginambale nga Cristiano ya bangili agene cha ora nakina uli aji bekule aboro ono mukaji hanga bishop sanda gbogwa bishop nga ga crusaders yokiya ogweli ngogo a crusaders adewehe chinafungbara go fa Cristiano menengo kwa ya chinafungbara go fa Cristiano wate kebili boro ni dede hirisi salonen rogogali kitabu ya imbahanga Dominus Episcopus gumba gupainga anga ye kipavra hongo guyasoho regbo bichimo ya imbanga Middle Ages sanga bishop te kashidunga bironi kinaro group ngaga Crusaders chinado panga onu bere pa bena wenengai ngagine modu duligu group le ono bakuru yonado Crusaders a moimo muslimini ni karehe kimoimo gwa burungo gwe nadu na wida pase nadu kya chiga Catholiko ono manajali mohalme chikidunga weneli modu nadu ka Cristiano donado
ngo yugochi ira na uwe bishop chisa miki bigudere line kwikure gamboli aboro na ogwa desire ngaga Yesu yo line kwikure ngaga gamboli aboro sakran dungu ga kanisa Catholiko ayuga pai kano ho ngogu na sachuru ni shina Cristiano ono shina pagano dunanja ha anke bienga chilimi kurogorani yo gulegbo kanisa sachuru nga kama biata fopye Yesu kasa boro ne sumboli mba merago yimo kubarago sebiti kini sogogo aboro na bandarago sebiti kini imio a naka meni ngale mga kanisa arana mga kupatele arkibiha anga kinise na natale fulani Christmas ngoguru yana bandaha batafi bachika Yesu Kristo apagano nana banda uru ngaga uli nimiro tungata musi yana ili sohona gano dunduko rogo buru na bishwe ngaga banduru yom 25th of December yom 25 shahar 12 anambaka dachirani na gano dunduko chipogi urule wakayawe gamboli urudu anagida ziyaja kikya pargo yurule ngoguna flash papa bachika Yesu ono kani bingo gurule rogo ziyaja kikya payote na Yesu ayanga fulani ani chingiji paguru ya bachikuru rogo yote apai kono hongo gu kwa pehe fulani ani mangihe nga ani ligu poputo kini mbili imeka kweka chingita pa pakpotolu ngogu nekakpi ikpishije chipaparani onu maingire ni chingita pale gukwa yanga ani maingire ni chingita poluya anaka manga chipegine Catholiko ne go frani nga ani mangi natale akibiha anga kanisa imaida kapegwa parafumboli nga dogo da parafumboli inaya wa repetition ara por nebis ka dogo da rogo penya Yesu amayawe kon dogo chinga rogo penya wimbi komboli na jo goni kaja kuna kishitu kuyete ona pebra sako kugia kindi undunga wa ganjilia na ya ge dogo da parafumboli mboli kaja sangboyo chinia akabihenga na parafu Maria bara bishwe bawe kitake parafu barani bara bia magwa ulinga uyuga panga Catholiko ana parafu mboli toni kini parafu Maria ni bakare logo rosario yo akabihanga na parafu Maria ngogu parafu mboli ayenga ani kweliheya ziyaje kikya paina na maonga nga ani kweli fu Maria nga uli nga na gani bia Yesu anayali nga na mboli lina bachikani bia ono ankabihenga mboli dunasheli libachika ko fulani ani bibatambiko ko mbikoli kwaji poto boro chini kwa amaduna bako batafura goenge batafuli aboro tunakadu rogize ginone kelidunga ngana mbolite akibiha anga abavu ga hekit naka voduga yaroko kya chiga kumba aboro kulinego gine fulani kulinego panga mu bingale mikia bayen bodu se halete ambako Yesu ni chiko kono sungu no gwa boro gogu yo nana dunga na mustawa chiye kona ali he na aingi pai ya ni batako da baburo ki nengu wali duko ni ya mimiko kwa dunga uboro na tumba chiko kwa alio ibirute apai wa santo nzame kanisa na yigo ya pale fulani
ya he kono nga santu nzame moye mrejo ga santu me nzame jio ken lekbo kono hongo gu zeza kikia pai ana frach papa santu nzame uyeno kusko kulia gwa borongo guyo yana jikayo chipasungyo mboli ono ana yanga hanga nzame ho nga santu nzamete logo zia mboli yo purgatorio ono bi utungu sapa nga kana ga bakacin manga nga ono ipingo wasante ono ipingo te nuko purgatorio nga guba ya boro dunduko mo nakwi mukunduko nako ya mvura makana yinga pavuno yo mandu ko ni uwenga ga purgatorio ki zoro izoko jiga mayenga pachiro kusaya dunduko ki glisiro wenengai ikijiro ku paradisaya ayo panga mo ipingote ziaje kikapa ma penga mosoro inga pa inga ipio na mosoro ida pase na iliso sangomboli naraka obi uyuga pa aga Catholiko anakibihanga ina ya fulani ane iliso mboli nakana gupara fumboli nga galatini ni saha Kyrie eleison ako baira mombo pai oduhe ana ka pe kana ro palatene ni saha lekin pelo mbatungale ngogu mboli ashare mi nani gini kamangi alkabiha anga alimo ngaga papa imwe hama kuliyo bimbiji ya wale fa agana ga shita kama agana fo pye Yesu imwe guli mama ngali mo papa kuli bazogo ngaga Kanisa a bishop a reverend father a pastor ulenga ranks bayeng bodu se hote logu panga ga ranks le chipa nidu kwalio abrokurabro kidu kusande ana ham ndu papa haning barani ngogu yazanga hechiniya ana nugoji kini handu papa kini habeko ono borodu duwa kanani aneli soko kana mboli anayachiko konga holy father ngali momboli ona nama kuli papa bule ngajbera ngbalani yo fumboli na ke biha anga papa ne chiko konga bazoko ngaga Kanisa idubali nga bazoko ngaga lingara asokara ko kidu kuli papa we ne upa konga nyenye kipaboro zavara chezaki yapa kivra nyawe. It is impossible to save two masters. Chipakara fuboro chipani nimangi sunge aboro we nokakpiye mukulani musoko kulani ono hane chamanga sunge ro Kanisa tele iliso kuruse na manga gene kuruse ulinemi ambie anamanga gene kuruse ngaka kuko bara dungu he mbogo agenere nogo bombure nogo Kanisa le ga kuko fukuruse ananyawe Yesu achinga kubambata chigo akido kuko guwe chigo akido kuko ano aje kuko ana kukole anapeka na sana Maria anapara fu Maria kubamboli kashinyana peli fumboli nakapara barasa barani ndo paradiso no para fumboli naga Yesu kuyigwe frane ngakpia para fumboli ani wuliki para fumboli chini ana memorize bis kapeng ba yo ono gupango gu an
chaida ani poli fumboli chipa kuundolani chini anakpara nga fumboli chipa pahate ngani orungo gwambugo ogugudinachi berani wakaza na manglani anakpara nga chipa pahate pambiko wa Catholiko yigo fulani anakpara fuka na akangba ananugo fuka na kuruse anaya manga analisomboli anabi anakpara fu Maria yepeli fu asantu santu Yosofo mupeli fumboli chiparane santu Arcangelo mupeli fumboli chiparane Angelo na asantu do onupeli fumboli chiparane asantu do gwa Bruno mukpi anakpara fu yo yamu na jana na ja jeza kikiapa ma ya fulani we gbolpi na janga pate nino gina manga likpoto sendete raka ngai piote pio anga raka ate para pachi ni bakare ono an sahanga hesa kulu sawa kwa vurure pini ni kana onga ni kinjana pele para fune Maria meleka yawe lini ongalite bombiko ogwa apostol ngogu yanado ha o yo ha alemeni ongayo ate yanga dale bo Yesu afrach papanako fu Yohani okwado nili kurusi bifuka kumusoli afri jeza kikiapa franga bole papa balite ni upanga ali amepia wa apostol ekpiki akibihenga anamanga meke akpia he ka ilisuho kinugo kuchini amasoro Maria ma kimika nugo kuchini batisimo nga ganzono kling ringa batisimo ne igo ai manga ga Yesu na pioko na pishidoko na jinga ko bekpio ono nga ganzono ona chike igo onlinga wa ulinga go yuga panga Catholiko akibianga Kanisa nafuma kwa fufu epipiaboro inaimba hanga canonization of dead saints Bruno mwepi makafuma kufuni uborongo guni gani probation nama oru chinama nyasa kamuvura kama kana gine kamundongani te na kani undonga rani a ngara kire kyabor a te ono Kanisa yawe ani fuma ko fo pipiabor akibia hanga Kanisa na hingba tinia hera go gimo nga yimo arabi na go hemba nga lent linga go yuga panga Kanisa chipagine na go bakare hechenga kaza abavuga he chijade kaza abavuga he chijade ulinemi ulinga go kare inga pai ngogu ne pipa mboli nga direct mbikumbuli na kushirani nga kumbanade na mboli na do upanga anileki na ngbarago ondwane nisa kumbara kanini kana nisani go pana manga hate dea kanawo ono hoduyo ni we ino ko undo chiro go abera yo rogo manga payo na ndungo apai ngogu ke undo chiro go yo Mulina ejewo. It is not good for a man to be alone. Ono Kanisa na yame ka bavu ka heje rogo nga adeya. Akibienga Kanisa yena wapa frane nga rosario nga aleke ngo gwa parafumbali mbakajiyo hambaka dane be ana parafumbali nane. Mechanical prayer kimbatunga parafumbali ngogu mbuli kaija ana parahani berani mya janga rogojaja ke japanga parafumbali buro pole ni beni mbuli ni kaija hate ono ndodolani yo chedo anakusagani apani fu gani mboli mbuli nanjera kumbudolani yo anki pie anga haikono yaemba hanga kangbe
mbupai chaenga pai, the cells of indulgences. Bakuruyo Kanisa na mogu para manga mumanginga pai mudua kamuyeka fumana ni bakare fu kanisa kini karu hoche ka saro imbu pa foro chiga mayenga pai maning bani bekan gamu mbu pa chayenga panga gumu kamanga gizu raw future eja pali na sugo panga aboro na dogo da ku kanisa yo kini mangia penitentio chitkana cheja pare ono kana gungaga pentenje na nyane fulani ana banga mana beriwe kan biga na yenga pa na limo bia yenga pate ana ba mana na kuleli mokia kusa yenga pa fu above ga he kuba kusa yenga pa fumboli Catholiko yugo pai ono okani kusikana yenga pa ne fumboli uko na jana ne chale bodunduko duna omebe kwa chipumpu pa France gani yenga pa ini bodulaniyo ini gina pai anaima biko atambuko akindu fa abavuga he nichiyo naidamboli kundu yondo kaali poputo na buda korogo nzunzu poto na kule Yesu uline mitadu na omechini kaalia poputo korogo nzunzu poto Yesu Kristo na buda korogo nzunzu kule Yesu Kristo bonote dani fume fulani kaaliako korogo buda na poputo ili soime eka tude ime kulirani kini mirani ne ime jaje ime umuchachi kuchiro mune feelinga mwaje omako oka poro ina ngudule yo venengai angisana ke ana eliso ime kini mbumboli chedu na makubeko akibia anga ya zakumbabulo aza tigida jaje kyapai gumadunga nga bavuga heya kamuzo dingo jaje kyapai pero ya kukana nga kuyaza bororogo yo chikana chini oni gijinga history yo uli na mikibingo ina ale bodu agi abara na mangarogo yo no kabia bete hebi kukana yana ya za boronzo nga kiza jingo jaje kyapa be nga kusisa na kama uwe na bulu na liboa chika dawo linga aborona ndo kanisa ina ga ya jaje kyapa ono bete bombiko aboramu eni dugupanga nduge kanisa na jaje kyapa ite na madumba tanga ya mama na boro ikilubirikia na bavuga hina na zada jaje kyapa za aboro tizio vino kana bavuga hina kizio vino ono ka okumba aboro jingo hoya ono Yesu ko poputo kukufa fuko kabaoliki ikparakada bachio okuji inga kuku fefu abaoliki imbulia na bayinduko kachingi dapuru ono anakafuka na poputo fa aboro imbulia na kachikongoyo wachaida haida cheburo mbulia kazilingi sagoni kazolgo zagu poputole pakape Ave Maria na aneke na Rosario Ave Maria Ave Maria Ave Nambayo moyeni Ave Maria Ave Borka yawe shinaboro chisa na jaja kekyapai tanapeo Catholiko akibia anga kanisa ji gu akitabu otadogwa buku nga apokreva kugume ikpamia hasa na jaja kekyapai ogwa kitabu ngogu adwanga inspire ya afranga chipagani bataya afranga chipapomboli ya imehinga kana sangmomboli yo dungani tungu sapai makulata Maria Virginia Immaculata
ngeli akuru fulani kartumiyo ya akuru masiriyo rogo dungu hali ngara yeli kukuru fabro ni dungu hegbe ikimemeke kanisa na limali kanisa na limo Maria davra yambi hane Saint Mary kanisa na limali ono kanisa hona limo Kristo te nga gani batisi chete anki biya anga ga papa kpira ka kpira boro chigurani linga ga pamboli ka zagia ga boro bena wana bena bero ngogo dukia chiga Catholiko moduna pakara pai da bachoro neyo bambiko ini balengba kambroche sunge kashinyama na manga sunge neyo no freedom of speech lo kanisare ndo kamongo kini lishimboli wa kuruguya idabero no guchenga papa ya inga pachikote ya papa konga holy inga pachikote uli nimi jere ki yapa mapenga abuludu na manginga panga borho sate all have sinned and fall short of the glory of God. Ulio wiga panga Catholiko papa nga holy na akibia hanga bakuruyo matafa garan around 8 years buru biama agara kanisa nga Catholiko ama nakaza henga ka bruzikingo sura utado skulu hon anyego skulu nga Catholiko yate kana Catholiko sana azaka gaha school ono chama ja behe chaname sura hana mengo na liko na abodunuku anya kana Catholiko chese ni sahaya bi kura pa kono hugu na ya maja behe no kura pa kono hugu ya janga behe ya ando sunge ganna nikinje ogwa kuranga Maria kinjinga ngasude Maria nganga sude anke bienga Maria ya bachika Kristo ni anjole yefu Yosofo kwa da kambuli amanga Yosofo anjole kifu kiawe akombonga jako ya gugude duli no une didu no mbiko jaji atoro jiki kya pape nga kwa dilite ono malaika ama pe nga kujili aja akibiha anga dungu apaido honga kanisa kan naka flash papa na bodundu kun basasa ani shingo hane meta apai wegine asantu kuke aziazi aposo asantu echio Halloween ngogu changa ngogu gbane tleki gbane ke ili so atoro kangba aboro a medali anone ma jeginigu ina anama ya here polirani chigana makada ya chinika bandarani tonamborani rukutu ina hiso berana na tunga ge yuga pale na tunga gipombolile kabadunga balibe nguduraniyo chipagu pa kai tungu shefrana rogo jaja ke kya paya kai tungu shefrana rogo jaja ke kya payo china kura okanya vovo podungani akini kakura na sokete kuchini na kuchogwa aborongo guyo ne ka frafrana chipapaha sogote kuchilengo ono kane inongonga na soga ulengo panga gamboli ya yegi kanisa re kini kakuchi pia sinomboli ono ya chikangu tonduhe oni parachironi chiegi yole jaja kikyapa mazala ninga ani parachirani chiegi yole lakini oguyo duna pia sinomboli gwa pia ha ngo gwa boro mobiyo chigi munyi ya pazegyo chikidu kyawe pomboli do ono pomboli nga hate pia shinomboli duduchiyo
ya ani kparachirani chiyo mo kparachiro uli nemi chingbatunga gi kanisare girenga gu vuruporo ngaga gu bakporo ngaga kanisa Catholiko Romayo yayamba hanga St. Peter's Basilica pembiko yodu yekpishidi Santo Petro ni unmaino ho Santo Petro ya kengeko kana Yesu onono aliko kusande kana rogo yibale kukupi ikpishidiko kana ho kanisa ngaga Santo Petro le munoko duchi eyo akinka franga chipagu vuruporo le belewe nga kuru vuruporo dungani dungwa pa ama mangaro yu vuruporo le nga a Kristiano yo moyo hale ni kerehe na kura abora hango na anjanga a Kristiano aya abora ne yikini sungu pachigi vuruporo le nga kiri kebiego apango guna amangaro goyo chikidufa awakuru yonga entertainment center waduhe sa ana Colosseum chidu wanabi gummeme hengo gudu babarhere duni gbanga hare ina yamba hanga obelisk gumeme here anga ya mehe Roma yote ono ya chinda masiriyo kini keye kama ha rogoyo entumba kwali rogo guvuru porole ga masirini du ya na memeka kini mwe rogo gayo abanga ga shino yani du rogoyo na ligayo muno na afugayo mboli ono ngu emperor na jaga Roma ko badungwa gana kusayo kwandu kidebi he masiri yora ko kingmangba chikona ni kukuni chinji he kini ganga ha kini mwehe Roma yo ana bihana me okenyogu nga holy ko chikenisa yo wabornandu koyo ni chipapa pilgrimage menengo ina embaro pazananga ginete chipa hiji yana ni ko Roma yo ene biegu ogwa hedu ogwa mekemeke hedu yo naga kanisa onan ka bienga gi meme hedu du vurporole tisa dagbo ogwa akora hanga gunga pagano gogu yeye nani korogoyo otatu gogu kanisa yeki biha kana ho mekemeka kpia hengo gudulio bombuyo na ejimoyo na ezegio na chiatu kwarago agwa akora hakono ho ngogu na amadule gba pagano bakuruyo ono okanisa ye ikegime ga association nani na ki alimo ho kuli limo gwa borongo guyeduro ko ziazia keke apai chidu mi apenya nga chi gbana cha borote ono mina pehe nga onini gini apa ngo kanisa manga ha na wide development nga kanisa ale ada kuchiga hapa kasa pombolichi darugo marhala do herogo ya wale anaji hechini kugume ashino ngaga pagano chigadu gboro rogo kanisa ale chidu kanisa ale chimo yugo honga cheinongo gu uwenjiko ngaga mboli na zahe tia kpiahe na eliso kpiahe te so gu obeliskire yeye nani ikini jikuru sekini mweheli halio chikin sachuru waga Kristiano mikini yeche hane kafra fu owuli Maria nga Legion Mary nilengo anenga uliazande animaida kutisa mwamboli na ngudurani yodunduko weyatungusia frani kanisa Catholiko du ni katungusa frani nga Maria nga namboli na ya majeli na potolini ungaha ku paradiso yo kipale kini chikutulani yo ankini chikuchini ono anakaino honwa ngalengo paidungani wana
zara sangmamboli ni ngazi ya kya paka na bingo horoko yoya uyanga dale bongo gu Yesu afurachi papa nako ngogu legbo kwadu likuruse kwafugali musulia fu yohani ngogu toni mukeji dabo gu yonadu bawe no uwe onmoino ho yohani ya mambusa ko chipasa mamboli kida baka okurugogu ukisanga ngaga Patmos go island utatu ku jezira ngaga Patmos yuko yomboli yugo ko yugo chini fuko chipogo panika manga chiyangala arame na anikala ngachira na kuchukupanga ga Maria belewe Maria nga gu borona bachika gani bia Yesu Kristo ono lingana Yesu nga rogo boroyo ono anafranga bachipo gutele anka frachipo gubenga li kinjini ongali ngogo pa adunga mburu herogo samamboli yoya ule satana dunende kayika vundoliraniyo kasalani yani bale kinjinga gwa buruna mwipiko yukinjini ongayo ana parafuli ngali undalani kubaka na parafumboli ngai na ka parafu Yesu Kristo ngo kwa kijiko chipani bachimbiko ko honga Maria kani pelifuli arame likigigani pente wembiko jeda ki yapa mape pogo aburungo gu ya jio kumungo tulina poto yoni nga enoka ya jiko ni ongako kumungo tuluyo ni ipingo ya na Musa chenga Moise na ikpi kishingishiko muno yo kijiko na protoko ni ongako paradiso yo na Elia chine ipingo ya kijiko anakana ongako nikana ongako kwalio ya bole yo wedo boyo ne ye kibia Yesu kinyo kishiko kwado ni protoko kwado ni nani kinje sigino Elia na Musa ye kinyo kishi Yesu kwa bole yo duni ungayo alio anipeka parafuyo na elimuyo elimbeka parafumbole chipaparani wo miabera hachimingemi onaka pala na elimu Maria jaza kikia pama onga chafranga chipopeli ngeli nyongalite na anake bihenga kanisa Catholiko chinanya kasapogo apanga piahe na sala na eliso piahe inilisi pia Maria ukayawe anake bibata ambiko eliso na dungo gwa piahe ngago kanisa Catholiko aye nani frani ngogwa piahe ngaga pagano ono himu elimo kwa bordulo ko jaja ke kyapa kulihe oje piahe na ya Maria dungali ono Maria ngalite kamo biye jindu henole sinike kenga izis gude ngaga masirili unikindo ngaga masirili ngogumboli ngaga masirili gumboli ngaga rakali akabi agia tunga piahe ngogu mekemeke piahe ngogu ana iliso kini nogoji kuchini adunga kani mboli dungani ya kani nogoji ngofu piahe belewe ya mbiko unjikungo guwe hena zalane chigipare kanugufu Maria ngainga pai kanugufu peli surali ngakana yenga pa parafulia ngakana yenga pai chidumika flash ne fu awuli Maria arame mimo inogia pale kajbara chironi wambiko ida goni da pasema do nyinyeki kuchi Maria ono orengo do wake pehe chikichiku tu aboro yo waka aboro no ho bata gene bata tungu aboro na ya gidere ngagene kumumbo tunu yo Kanisa lenga gene ku paradiso yo
ono inaraka rogo bichimo kidu tutuno chilengo okutu aborongo guyo agbatanga Kristo ya yodi kawega yo kurogi de balile bambikali na pia shinomboli chili ono lina chikango he wa yuda ne du na ponji konga kakaka kika pogu koche na fogu njikolifu Moize kana wodu kanisa Catholiko na kakuchi kuruse kakaka kini kinchigo buborongo gunina bilihe ya Yesu Kristo munabi kuruse rogara go dundugo kanisa Catholiko yo jimo yo chara tare yo chiburo bombo zegio aliyo charoko beyo kuruse ngogu he nyeki paha kisusi chibuboronga Catholiko ankebienga gu yomuse ngagamboli yomuse ngaga Kristo kana china pa rogo yikinisare gu baye mboduse ngaga Kristo chidu gikinisare na zanga ono pangbanya kanisa ngogu he natumba si bena aborote ngogu he natumba si ga aboro ida pase kini bidesha aboro na mbolite gu bakporo ngaga Catholiko the headquarters of Catholics ga kanisa ni zamukini kadunga kamemeka ba wene kanisa ngogu motebihe kina eli warago kini chichiro na burungbudulo kini kuo ono kaine igo gamboli pani fa boro ba mana na legbo nuku ya jaha kama kana gwa henga gu ana bieni banjirani frani katikismo kini kadungo go ye igo frani ku bazia ja keka pai ene mbugulenga a religion of externals gogu pomboli ngaga zegio na attractlani kina zegio no bien gwa borongo guyo asanga ga bena ya yodu na ma beno yo na kana gu meki he ngaga gizaginole bagbara pachi gu panga kame gamboli bombu ni bamene hete ono kachidunga anaka manga hanga kana banglise ne bihe gboa ono gu yuga panga gamboli chikitu tutuno chirani anakatikisimo kidunga gu heyego frani kubazia jake kyapai gule chanu sangalane chipapazia ja bakporo ngogudwa aliote wamune limikurogi kanisa le kabi ogwa sura aduyo na ogwa buhi yanga guduchi vuro bombo na ogwa tungu sapaya tungu salia tare yo na ogwa bie ya bie chikini nekichuru chivuro bombo na alio kini kalaga churu kutulani yo kamukurunga rogo kanisa le zanga tasiri duchirote anakatuna kabihinga mbatafu kanisa asisu wenengai Paulo nga gumokeji nga Yesu ko ya deliko kusayo kana rogo gugbata nga Roma adane imi barani William Chindele chipa danaya ku sekirogo jaja kekya pai kurogo panglishi kina kanisa Katoliki na manyigi pale ikizoko niwe aborongua kanisa ni dunguro yo dunduko ikini vojigolo yo kwa alio ni basansa do dana ya idunga aborongua anake bienga mocheka kanisa ayugo pamboli ni fuyo go solution na do honga imiye imo ivogo yo kwa alio kanisa Katoliko azo Jeromo chipaka kuida pasi ado kia kanisa ezi Galileo kikishiko kuroga kuvila da chikpioko nga dananya ku discover zegino ngashina
kepachi uru kili uchinga giji mabiko honangya hali ababora na bera nga patusende nga pasa okana mbisa moneka nono kidada chiyanga damu kuchikusende yo ono galile kia ani zeginolenga giji china kipachi uru ngako pale ya safuko ngako gwele pai ikia ngako ida pase ko sana ogwa borongo guyo na ida kuchijia jake kia pai iki kishiko kurogo ngako vila kupukoyo ngako kukurungaya dachikpieko nila ngako kukusungu jimoyo chipakwa ngalegbo da hoko ipini ye yombo Galileo ku Kanisa yo kuye ka frach pagu kako vova benare kukia fu Kanisa we nilengo una teleskopu berungo gu womba kajihe ongare kware kibi akari kuru kibi a planets kibi ago homo botunle agwa korakono na kyake pachi uru kili na gani sende are china kyake pachi uru kili Kanisa achikango nako ikisere pako kuchikpio kia dana ya kuyena guvovo berane ko kumadungo dobogwa abordu na kako ida pase kia chiga Kanisa chidu ikijiko kibako ko kambayo ako Galileo munumbunga na ga sunge wale mukiyengo kilinga surungbaha ona satana kimburo mupi zangaka aliligu sunge mana mangaha ono che gamusunge fonho kinji da kwareme ombiko muna discover gupanga gani sende na kyanke pachi uru kili ye ko prove gi pare on Sputnik bambataha Sputnik 1 ngagu rocket ngaga Russia ngagu nando kupopujiwiyo ochedo yando ka kurani kuziju kanu ko bigani potosende chini kyanke okonogo mape igini ka peche faboro ngawo kupama apele elengo dunadu ngani potosende ngegiji na china kyanke pachi uru kili anke bienga papa yohani Paulo go weko kwa bira chiko chugu gbegbere manga panga gaga Kanisa Catholiko kuchi Galileo ono gulinegu Paulo fulani nga Kanisa ana manga pa manga kuchaboro bira chise shikama gine aware boro makpi kaivura ma soraro chimara nga boro na ngba henani chakusangaro sendete adunazo Yohani Wycliffe kana Kanisa Catholiko Papa Martin ngagu bishweko kwa rundiko nga aruna a reformers ngogo aborono zomboshi pamboli wa ukoya imba konga has na Wycliffe iyere gono yeyo kwa aborodu ngogo yene karuneyo ikizo John Has niwe ni basa chipakako kakaragachiko robu ida pasi ngaga Kanisa davirale bo Papa Leo gubaweko aboguna pa indi kumbata ikindi kisogo Martin Luther chipaka kulipo abayo ne bishwe ira pa ingogo kwe bihero Kanisa kifura chipapaha gu Kanisa rai danga ina rugo gu ira pa ingogo durogo yote modu kamudu ni vura gu Kanisa lekindi ikizo Yohan chipa gali ida pasa dukia na danaya livoroko wakumba kurusedu Kanisa Katolika ana manga sunge nani kubazia zia kekea pai kite ima boroki ni fukuruse nga chinga gene kumbolio
Kanisa aduna jaja keke pai behe chukule gbona nge hare keye yimingo yohane nga gutoni da gudetere bombiko abavu ga he kaya aduna tandu na gutoronga gamboli iki ni gupadu ni keke rago uwe Timoteo biata irana sakuti irana uwe na ya jaja keke pai dunduko sheye begamboli toro chikirengbe chipa yugo pai, chipa za pai, chipa ruga aboro, na chipa raba aboro rogoluru pai, ya gamboli boro duziazia, manga wena pai dunduko hidu beni. Hoche kanisa nambu pane chi ainga panga ga aboro. Kanisa ana sana mana nga mereka ngbega mumbu pa mbechi gama ainga pai, zaviro gwa ainga pa ngogu mukama nga haro future mereka ngbe hangbe chiki pakara fogu yo na reng manga kangbe gembo pa chai nga paya guizbati na gu prufu ngaga gya pana flash papa hare nga Giovanni Battista Bugatti kumbasa dagbo gwa aboro ngogu yo nene ma aboro fu papa fugi kanisare Giovanni gudulure naga kudewedi beko ngogu kwa na degona aboro nani kusayo ko ni sako na degona aboro shishi kama bishwe gakaro ko kina hokindi naga kudeweji naga kahenga gukwa na manga sunge nani Papa Boniface gumwambeko kwa na manga kreapa ngogu igiramu na sako kushishi go emperor nga Roma ko beta gwa henga gu yene ma aboro nani tikina hokindi harami ni banda ha gurene wiro kana mangbere nga garazande atakitaka maranga gu yani eshe kwalio ka gbehene gire kuchigona aboro mbi uliza ga aboro ni dukinjikana ho ya nangburo aboro na amara na angwa na gwa henga gu kaya imagbe chini kashidunga heri ya zuga korogo boro ngbeniyo tadi na voni avokwalio ina tani ata kai misaboro angwa tunga gene na bodo ile kavoda bero na anduro kucha usane ni basasa kisara amendungbaga amyagene ni basasa na yupanga mukushipi kashidunga munaima boro hono bilungorote kamvradu boro bangiri abaku mbovu rungoshi ni bakare hegbe ilingwe na dalaro mukimi kidahom ongaro ne ka runi ikini kufu gona aboro ku boro bangiri aboro dun chipa kagunde sha aboro kizangara kayo mbiko gayo ida pase kamanga boro kana potufuru kuruse du yani zije kube kubajeje keke apai kakitang bangaro nani imo boro kidunga kana kungba tata pagwa boro kuvuru poro ngaga St. Peter arme du Romayo chadu nga mashira yana degona aboro rogoya gimanga paradu kayawe chidi yana ruga aboro kuchisang mamboli nani ono satana na basako rogi mungi apare ni kerehe kiduna bakareng barago aboro kinire kirogo bichimo bombi kozia jake kyapa ya adunga ho kazaka bangiri aborote John Wycliffe gako ida pasado kianchiga Katoliki kokukpi kimoja garanga boru we na biata ya imbanga 43 years kusendeyo ono iki geko sende yukushame meko ka zoho mbiko gako ida pasa aemishi a Katoliki mopingo bombomboliyo na dagbagamboli aboro kala paya mangarogoyo aba kumanga ga kanisa yo kisusungu sunge nga degona aboro chadu fukura aboro ngago uli ageneke ya bigi uli amanarogoyo chimambu kabiboro ni mangini wagure boro bangiri aboro biko gani ida pase
ono chang bang bacho gwa burungo guya dunga toromboli rogo yoye zavera vogona aburo kwalyo ka flash pigi palaleme chevirungo gu kanisa atele history na yawe barako babare Afrika yo aburo kono no gu na duna ida kuchijaja kekyapai na banda sangmamboli ono papa kigihe kikijiga ko aburo indo ka sovereign yo ono kana avuranga mbuwo gwo uri narani yen teyole ya anambu kinji aleme begwe yuga panga Catholiko odo toromboli ni tutunu gbegbena pa fa aboro wakana wene manga apai wakana gu Paulo anamanga ha kuchigamboli aboro mbatafu Yesu Kristo zaki bangaliko manga flash pagi apai tele ono rengo nga gamboli nasagupa ngani frali a Cristiano sisi bangeyo tia kama bisho ya kutu gogu na zangaraka yo rogo Colosseum nga ga Rome anika ina gipale chubumanga pananja ga go emperor nanga Nero ele kakenga ago kuroyo ikimbo ago kuroyo bohuriyo watadu gizo kuyo burbangali aboro apana angbaliko hotunduko kavono kuchingwa na nyake watadu mfon kintigiwechero ogwa ima ngogu kabora penga pahani ngbenia nelengo kanamboli duna umebeko na tondo apaidu kilugushitunga ya paire dungu gamboli aboro ki oro be papa kigbu ogwe kinarakichi sendeyo rogo dueyo ogwe kigeta kiambia kagbo kugiyeyo nega pale vunu nega sogotele gamboli aboro kiduki njina ida pase ke bihale ngo ogwa baya na parafumboli rogoyo chisendeyo chini dukindi ogwa kurare gbo eneka paye shironi gayele kauraro ko shironi dunduko kinimburoni nikino kuroni kachidunga zeledu kachidunga dagba borodu apaye shina ngbatunga oni gijinga guleni chironi ngagine du papa Gregory ubawino weko mungihe ogwa borodu kungogu na idanga go panga Catholiko ya ye na imbo yanga heretics watadu ogwa boro saga ida watadu saga bera yodunduko ngai hukumo nangia kyo kuporo ngogudu mboli rogoyo dutoro mboli rogoyo zele da rogoyo na bata rogoyo na ngbarago kuporo adunga toromboli rogoyo ya chodo ya para manga rogoyo anabiye rogo ruka riboa bishe bawe na sita china yawe biko wuli boro yengo kagbara saraka borote ono ka bateseyo Yesu kwa naraka lipotesende ana yanga nga kwemi borote kwa emishi boro ate oka bauli kyani yawe izogo we haliyo kazoguyo naduna kritu na yanga sangbakoya kwani yafiyowe we nga kagbara saraka borote ono we ka bateseyo onogu Kanisa ngogu neima boro yamuga Kristo du bingo chamune chiro sigili watadu rekodu na yawe kama na bishe bawe milioni kinindukumbata ikinji nga oguyo papa nga ga Roma ko emio ginambale a Katoliki na chikango hachinga chekiongo gulete ima ida hanga ya amene ima aboro ono gunambale nangi hate igbishi ya kusende toni ono kivara biso gunambale kusende cha hida kuchikandala sa kaimu boro chipopo gine
anga gu sexual abuse nga kanisa fuka na de sate da vira kumba Marcus Eltzner's abuse. I think of him every night and day, at night in the form of nightmares, and during the day that I could run into him somewhere, where victims were traumatized for life, were never free of it. Where was God when this happened, not just to me, but to all of us children? Why didn't he intervene? Marcus Eltzner has never wanted to enter a church, ever again. Dungwa borokono aongangaya begumanga panga kanisa. Gupapa nga guko nazuga kanisa awale kugumba gupainga ani palifumboli chipamboli ji gu ima aboro ngo guduho rogali ngalana bahadunduko nilengo mboli naga ka boro ni dungu yegbe rogugu kanisa nga ga Catholiko ono hale anafranga chibapa aboro ni basasate anafra chibapa tanago kanisa le gaha administration mburuhe Yesu kigumba haningbako rogoyo ni bawe iranasa gukura akandoro du bere adunga rogogindu guleya miyeye na ami agya fugara agya limbasara adu adusa babanda kandoro kidusa amina gukura akandoro nga Yesura adunga rogo gundugu dusanya ami agya fugoka agya amikiye Yesu nikiye nami awulinemi kasingya monga kandoro nga gamboli omagya fugomboli ni monaja hatua kindi kugume mochikango chikote yodumoni munakura yo mukupamya chiro no gulimbasanga gamboli aboro onkidologo ligbusa rogo limbasasa bombiko babanda akandoro asa konogumo anjenga gamboli luya modu nika chika oyeso amapeni ngbako guni nga gimini nguguni buba sheni fere batafu zigino enge nina jafu gare nikini pekere ubora gyanga fugo Yesu Kristo ya kinje kugume ya ngako ningeni te midunga wuli nono ni Paul Jerome Bangbanda mboli fuga kuma kufuroni dunduko amina